Iyang okay panipon malan wow na rakso kon pon peyo wow kay sunan kan ko lukan ko nanalang ko nang kanyay ko wow choro rong sabal machail kop na koryaon kop na speaker and legislature sound kopong labalabagan nan paliyang chiyak momot so government o chon pon peyun sak pejawan luka kuburan karas ang nan sabal machail rongan ranmuch. Ngay sarli Nicolas Mevan Pachawan kalale kukupurakan au tapen sapol machay rongan ranwach. Ho iya cara lapen sapol machay rongkan kayo kasanapan ka school ang keratan parang school riya katriyaisak o riya katriyaisak kayo. Karaylan sapol man presidente na pesen men kalok. Ho kasulu men kapasak kap hong kapinsalet sa mga coronavirus. Ho kapayaw ye iran masalangan wain ponpe. Rong sang kolonya wain ponpe. Taraktaran kampan schoolen wain ponpe. Mr. Stanley Etse pachawane wanger iraid palian task force and ponpe. Ho sabol machain kopnan wain ponpe. Hong nuyapan plan and tatok. Takasantiyan tatok memiyayar. Hong kalangatan schoolen parang school riya katriyaisak. Or riya katriyaisak kayo. Nintuan tame sansal memnya kasanti koy pachawanu yautar. Me yey koyo me pitata. Kapachpanon uyapan. Kaskuli ray sarikan nan kasantuwach. Tana okay sabon machay sarikan. Tan pachanan haray chingol peron school kan ta classroom kan. O kaya nang ang kachoror pasang. Tan kasantiyan. Corona Task Force and pitata social distancing. Puyan kak pero sang ride sa umawan coronavirus na sa umawat pan leleto rechild pumping. Koryaw chong school me pan pachanan classroom tebaran school kan pan itawen kasantiyan. Coronavirus Task Force niya ride pan kachoror pasang oran school pilpan kamalawla. Kasulu okay chong school ban school nan internet ora panaleti aray chunga lesson kan taka school kan sampatang kan nan internet terakak tatang ku website and option school and when ponpe ho aleti aray lesson kan ho kain sakla ye okay chong school ban school cha ni aray chunga lim kan ho panaleti aray lesson te ka school kan sang rena right sampatangkan. Koryaw wain sapol machay rongan ranwach pan sang palikor wain ponpe. Ni may silisakan pariya katriyaisak Congress karyaisak ewan FSM the Federated State and Micronesia pachawan aleta o kamanalar from Personal Resolution number yaisak ew lan epkupaisak tuwaw mepitata sapolman president His Excellency David W. Vanuatu Health Emergency Declaration Tamian Kalo Hong Palian Rasan Mawan Wain Me Koraylar Holeler ni July Slisakeo and Paria Katriyaisa. Nintuan tame sansan memnya kamau laut miya nan Wain epesam puya chay yanger uyatatok and uyapan paroroka metuecha social distancing. Me pachawan yatatok nan state o FSM. Men kay watch pil men kay rek wipokon me uyapan tatokan corporate irailakan me uyachawa melan na FSM kan me men parato to purato nan way na FSM kan pan pachawan uyawi hain so mawasakan me uya wasan quarantine o isolation kan pan sakla holel one standard me anan en apalik child sang nan kapanen kapinsalet te soma coronavirus. Men kalokwach pilto ka Israel Palian Task Force and FSM o state government kan Railan Pachawane upanan melel hong nitatong kan mepan sa wasa apaliyate Israel chawa melel kan and FSM. Sapal machay sa ring school kan o Israel kan maunya diplomatic corps kan ong nanway na FSM ki niyan saume quarantine o isolation kan pan lel standard kan.
Kasuluan sabon macay rongan ranwat yay men kapasakap te update ang kapinsalet te sa mga coronavirus te COVID isak tuwa. Panian rong nan sabon macay retion ponpay pacuan alat yan rong kan sang nan men kapasak kapakan me bitata kapinsalet te sa mga coronavirus te COVID isak tuwa mong yakapal laut ranwat. Nintuen tame sansan nan men kapasak kapakan me Pacetan ni cun payo ria ketria isak kasaladar wan coco naramas me pacuan yang era leti kapal en so mawat nan sampa. Aramasakan me pacuan yang era leti kapal en so mawat nan sampa irai naramas. Wanarar palop nan ket riak siliman. Nan pungan wanaramas wacaramas silop walnen. Walau buku waliakan me pacuan kabinsan telar temelar o aramas riarar isilop limanen walau ketua kaman me pacuan maula. When United States irai laramasakan me pacuan yang era leti kapalen so mawat irai laramas rar walau pusinen wanaket riap kupak wanaman. O irailakan me pacuan kabinsan telar temelar irai laramas lop waluket pakaman. O me pacuan maula irai laramas palop rianan riaket riap kuwanek riap wanaman. Way nawa irai laramas me pacuan yang era leti kapanen so mawat irai laramas wanabukulimak siliman me isman me pacuan kabinsan telar temelar o me wanabuki tuaman me pacuan maula. Nan way nawa irai laramas me pacuan yang era leti kapanen so mawat irai laramas apuki isiakan isman me liman me pacuan kabinsan letala temelar o me apuki pak waliman me pacuan maula. Nan way Northern Mariana Island te Saipan irai laramas riak siliman me pacuan yang era leti kapanen so mawat Meriaman me pacuan kabinsan telar o me wanaman me pacuan maula. Wain China irai laramas me pacuan yang era leti kapalan so mawat irai laramas walnen siluket riya kaman o me pacuan kabinsan telar irai laramas bakit wanok kusliakan paman o me pacuan maula irai laramas isinan waluket silubukayak paman. Puan pilpacawan san salang way pakanan Pompey, mesaikin siya kapalan so mawat pacanan wain Pompey, o pilyang ako way chaykan nan way napasamwat. O kain saklan sa palmachay rongan ranwat yay ran masalangan Pompey. Ngalangan pan miminipi chayo point riyaw, Kulak 8 minit sili sa kiso ni Maysang. Ulan pan mi minipit silu point payo kulak riyaw minit riyay sa riyaw mo rin sa was. O ngalangan pan mi ni pite point silu kulak 8 minit riyaw tauli ni Sauchik. Ranwa chang pa mi minan pungan palma sa o balyapang ni nate isak lalay sak lumaw. Ilaglakan pa na pan mi minipit payo lalimaw pan tabokin. O pan kak kacaw o kaywasa. Nin sauchkan ranwat lelaka pan miminan pungan panimasa o palyapang ninate isak limaw iloklikan paina pan miminipich payaw lalwano pan tapokin o pan kak minya ngilan nan sapwe o nialam lerran sarawi hang pan miminan pungan pali apang o palimasa ninate isak lalisak limang. Iloklikan paina pan miminipich payo lalimang pan tapokin yang ako kacaw na nakaywasa. Wan lamlam ranayo miminitikri sa kiso, wan lamlam ran man sang ranwat, miminitikri isisak wano. Sa songan kacaw mamuratin na nawarya isak payo mimini hinsis 0.0 riyaw, sa songan kacaw memoratinan sombong wach mimini si 0 point wali sa kiso. Kacipin pan kirla kulak 1 minutes pa isak ni sauchik o pan takatak lak 1 minutes isak ni mensa.
Main ko yung mecakan au tapen sapol mecain rongan watch kalanganan kupuran koros o kasalilya.